hortar mate goods car thang ki pona gari along Carbon Thomas Council medu kirungdun ki pangcheng Anupriona NGO tumpen patir piponsi Nipho Farman Modern Dance Workshop kam drama jai me kideng pon Lahori jana long akimi horakulat kibilong lede Japan hampa song chelangsi Carbon long di siaphan pinpura lo kipajio Pini Adap Abirta ton pen arjuponik thang Jakhong chikloni phai inkora ke thomarni khatkati lahurijan National Highway thongke brasir ke batowar pialong Carbon phan isi medu kipalong Japan mathaponsi The Maker Hills Market Management and Control Act 1954 arona tengpen Carbon Thomas Council tumpen kidam tang jakhong chiklo ni phai kre troxiar ni pen Carbon Thomas Council pen implement pontang atengsi angtan kiwan a hormu hortar mate goods ason an Carbon alo nang kilo da gari an Carbon Thomas Council of Medu mate tax pinang popusi pinipen National Highway thongke brasir kep lahurijan ingpu pontanglo lapen hala pu garampani parokhwa long sitami nini ni thom aprang pen medu rungdun bom tanglo Bangsu Carbon Thomas Council medu mate goods tax kirung adon rikang pomelong Sardili Bay Bokajan Education Board Chairman Win Ronghang Chokihola Town Board Chairman Thangsing Timong Abarim KSA Mepu Bipul Tisok Greater Lahurijan Bazar Committee Mepu Lokhiram Rongpi Social Worker Lapenan Parta Carbon Thomas Council Taxation Department Pen Birti Bepi Inspector of Tax Sarbong Togbi Inspector of Taxation Nitu Saikia OC Khatkhati Police Station Leaseholder Jensing Timong Pendanglo Pinangan Kithigidingatum Chitongdun Carbon Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang ki mathapon pen The Maker Hills Autonomous District Market Management and Control Act 1954 Assam Governor pen approved tangateng pen ajerdin thui aning kanapi Carbon Thomas Council Taxation Department medu kirong ajakong ki pipon pen medu kirong pen Carbon Thomas Council along medu ki paong muchot pen Carbon long kachelang pon thekja phansi goods entry tax gate in pulo Lason thak thaksi parokhwa garampani Lahurijan khathatia longsi medu kirung Japan pathek pon lopusi phirangkia tumaphan KSA me phubarim thangsing timung pen thanpong labang so tax lake ilitum han ha ilitum Maker Hill district pusi pulang hala sotke kasi hala so si Maker Hills district market management control act 1954 ahut governor approve elo amasi konan ningkan ke governor approve jet me hala so jakong mang har jak jet elo lasin pining pen bangke taxation department tuman labang so ajakong pahat har jak pen labang so goods bangke thu pangcheng lo lasi pini ma te tum July 18 pen ke labang so goods cheng bom lo tax cheng bom lo lasi non gorom pani lo tamen tum kapek a district pen ke bang kapek state pen ke bang so Karbiang long alu nang kulit potong te hala bang so hormua tax bang ke tum council a rate ngi tiateng pen rungdun bom lo lason ta tasin non dab lahorijan las bang la so gate dong non Manipur pen punon Nagaland pen punon kopi hormu nang Karbiang long alu nang kulit potong te hala so goods a tax bang e pinang po kasi la so tax bang itum council fansi itum panong pilo si council la a chejeri long sila so a tax bang nampo lason ta taksi ha parokwa na teme la bang so a gate bang a checkpoint bang chengelo nane ho jai pen tho nane no kam pen tho mane do boka pen tho horbu portal le bang tame hala bang so a checkpoint long si itum ada lisi to dolo hala so ateng si mane ikhum magari long kopi hormu si doma hala so hormu a hisab ateng si bang so tax ke import to kasi labang so tax a rate bang ke si council pen ke pathik do hala so teng si tum kirung polo anutin ta kasi anutin arat thai pachini ki lalo ili tum labang so Carbon Thomas Council midu kirung ajakong kachi har jaglong anutin tame media kote pe chelo Carbon arat an cherap chetu dunang lapen tum Dr. Tuliram Rohang kematha je Carbon Thomas Council ta je midu ke bang ajakong do lapen midu ke bang atwar do piglang po kematha pe labang so goods entry tax ke pacheng pon thek alal li pantami suri kadom pajit pon Balipathar pen project terang Carbon long life
Diopani MSC constituency ke parlo number nadi Tia State Auditorium Hall Santipura long jakhong chikloni phai inkora hini pen inkora trok mate ni pho pharman modern dance workshop la pen drama jaime ki paman Sunsi summer vacation aroi pen pache tondunsi lu charlie bongso marning kan pho pen crepe pho arta mate 5 to 15 years atuma phan panongsi bangso jaime kideng pon pusi mepu jyoti prakash board hakor la pen chunbang probing tantie tumpen nang pachini du Aduntu NGO Anupriona tumpen modern dance workshop kam drama lage jakhong chikloni phai inkora hini urmiani pen ni phai inkora trok bhomtar ni an apor lage ani kang sampor phai with support of ROD Films Dance and Drama Studio Jorhat bhomtar ni mate ni phai inkora trok bangsor ni kang sam cultural night sitame paman ponji puta alang ni tumpen nang chithandun গ্ৰগামী অনুষ্ঠান আমি এই অঞ্চলৰ যিসকল যুৱক যুৱতী আৰু উঠি অহা চাম আছে তেখেতসকলৰ উন্নতিৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিকাশ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিকাশৰ বাবে আমি এটা সামান্য প্ৰয়াস কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ আগতো আমি এই বছৰত 4টাকে অনুষ্ঠান পাতিলোঁ আজি 2024 চনৰ এই 22 জুলাই তাৰিখৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা উদ্যোগত আৰু ৰোড ফিল্মছ ডেন্স আৰু ড্ৰামা ষ্টুডিঅ'ৰ সহযোগত এই 5 দিনীয়া আমি কৰ্মশালা নৃত্যৰ আধুনিক নৃত্য আৰু নাটকৰ আজি ইয়াত নাম্বৰ নদী চাহ বাগিচাৰ অডিটৰিয়াম হলত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰায় নৃত্য আধুনিক নৃত্য আৰু নাটকৰ কৰ্মশালাত প্ৰায় 40ৰ ওপৰত 45 বা 50 হয়তো কাইলৈ আৰু হয়তো বাঢ়িব Sangti hidipen projenterang carving long life Non hejong Bokajan LA constituency angkang Carbin Thomas Council pen Lahurijan Sunday Market lapen khatkhati gotom bostialong akimi horakulat kibi jephan tender pipon tanglo lapen laso horakulat tender kilong atum kibi jadim aklong tame chejong pon tanglo laso putha Karbi Students Association thihek pen KSA Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishad thihek pen AJYCP lapen Anti Corruption Youth Power of Assam thihek pen ACYPA Karbilong atum arjulongsi bangso horakulara kimi kipabilong ni dejia phan Karbilong DC phan panongsi epak pinpura lo pajir pontang no pusi pachini pon alang li tumpen ki jongpon ke Bokajan LA constituency angkang non an pangrumpet horakula lapen bar humpharo sose license ki pipontang Lahurijan khatkhati Bokajan hanjang langsur silnijan lapen chokihola hawar malom anta horakula lapen barakulat si lengset lo Lasinona kimi horakula kibi ponthuji langpuke chedon dun thekthelo pusi ningje athema nitum Bokajan subdivision angkang arar phan hor pensi nangar nim thupason si manderlo kaikita akimi asonke theklong lesi adap mek ki prang penote horakulat plapen barsi theklong paprang rong titia jok koan ki paprang dun nangje bangke un edetlo Lasi lahai rongaju punon rongso pialong punon non penke lahai horakulat nangkibi thujilang puke komentu neta chedon dun thekthelo pusi jongpon Lasi longri longpat ki messenger phan matha ponra kechi en thu dejja phan chuningri kali pute kiwang jiar nia bangke kachisong aking kam sitami sai jokje dengponang kokku puta pachini ponthu Bokajan penanan terang carving long life Pinya Abirta ke lapansi kang ton poniglo kardom